Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai ye phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Ka Central Executive Committee kala de pennapat ba ki kerteng jungki kertong ki banya kun election MDC jong usnem hajar arpsan ya gabala pelong hasil long klom men haga South Rik ukala Lincoln. Ka State Election Committee kala menjur bat aijing itu pat ba ki kerteng yakun na ki pratali ki constituency. Hagani kasngi na kalyang kaknam kala penyang prangut na Khasi Hills bat na Jante Hills ka klempat la ban penyang kertong na marda ka baburam kampat la ban shimya karai habaya day bat ka Jante Hills bat na kalyang kaknam kan sapet hadin habaya day bat ka Jante Hills shua ban penyang kertong ban yakun ya ka election. Kini harum kidiki kerteng bat ki constituency jungki kertong kaknam kerteng jongki constituency. Ba Thomas Pasa Jaya Working President knam ba Joseph H. Pingrum, So Ringkam, ba Penshai Mauri, Maukenro, ba Banpli Borlang Mauro na lang kerdem Lajkro, ba Peter Chalam na Laj Umkra Malki, ba Raymond Basayoman, Maukhar Penthor Umkra, ba Yasuk Langwa na Shela, ba Barrister Paul Ternyang na Maukerwan. Ban pentip syafi ba hadin bangilayo ban declare ka tiket ka first list ke jongi te kade kasin ka banentong bangi kandu ya ki kandidat baro ki bangila ibit pan ai ki tiket ngile ki election MDC arjar absan te hagani ka jingi kandu ke jongi nilayo ban ya keren bat ban itu thau ban ya sliu jemut bat ki sibun ek bede bat ka seng bat ka nongrim hi jong kani ka jingi kandu jingi kani ka sngi ka long ba dakawi ka jingmut bangi rengkat bagi kandidat bangi layo bani plim jingmut ba kanong rim ka bangi ngiyeng ha ka MDC election kadai kaju bat kadai tanggawi ka sur ka bangi election ka MDC election tinggal layo ban kentur ki kandidat ba apabila si constituency pakumno bagi dai ban namar bagi babun ki kanong election na parti jingi kidai ki beri berang thamai te ngi layo bani keren bat ki sibun ka bani dei bat ki nongrim jong kaseng bat ka ba kumno ngin yarap lem yaki lakin sngoto jelek sikipat ba hajing dei bat MDC election nama na kalian kaseng jengi ni sngo ba ka MDC election kalau ka baham kongsan ban yaki ki election namar ba kani ka khata bet ya ka ri ba kajat beri jengi ka khata bet ya ki prado prasnam jengi namar ka dei lembaga desek konsil ba ngila ban pendek pensa ya kejinglong bakarpang jong kerip kajat beri jengi oh cuma fitip hi baka nongrim ko jengi ka dei ban kentiu ban yalam bat ban yadai karip kajat menriu kata ka dei ka bangi ngi ju perkhat na kapor bat ni ju keren si pat ba lang babun keren san ha ka jingi dei ka jitu ko jengi ka pasmu tanat ka dei jingi lang kalong ba kini ki kandidat ke bamta ka kami tanat ka jingile na ka seng ka jingi kalong ba ki babun ki kandidat baro ki bawan ki bangina ai tiket ki dei ki beri balong aktif ha ki dei ki beri ki ba lasngu thu ha ki bedan ka jingnang ka jingtip bat ki dei ki beri baterai stom bat ngidon ka jingkarmen ka baskem ba nagi ki kandidat ba hauni usnem bamta arsan inyo ya ki nong mi khmat ka jingi sya ka Khasil Otomas District Council te hagani kasngi la sigede tanggejing sedang bengkendu bagi kandidat rengin saya kendu pat baki haki we pat kipor te benta ka baar pat kalong ba ilayo ban batai kandidat bangin sa kajulong garukom juga seng bagi ju penlong ka tu kajing kabalong kum kaplet sakmat jong ki riu krau jong rib kajat riu te ngiju ai kaplet siki leni kijing kular ka jong ki khmat jong di riu krau ya ka bagi dei pun kular na ka ban tre ka hok bat ban tre na ka ka jing to jong rib ka jan beri te kini ka bantag layo bani fliu jing bat ki nama ka ka kamram jong ka seng bat ka ka banta jong ka seng bak le na ka por te nilai keren bat ki rugi long ki blak loy bat ki menjur ka bangi ni keren ki bat ya ka tarik la si hagdi ka por na patla bani thu phi na marba hapek ya ka jaka ban hapek ru kumju ka por te ko por ngin sayo ban pentip fi ka por ban kasni te te kasni ngin sa ya lumlang la si khambun su ki nong yarap ki jongi bat kumju ru kandidat ki bangina ai tiket hadin ru kin sedan
aka tegasngi namar kidang don skat tu kan ni kandidat gibung sper benak skan list taba mentang empat kampat sim lalong ke babiang namar kidang don sibun gibung haban penbaik ban haban pek benia namar hagani kasin ke mentang kan ka MDC election kali ke parti ke sini ni sing la ban ngi la hamstrik kandidat hakami tiket kandidat ni misem la turmur ban im kwa ban syu tiket tang ban pendep kom teng da kaba ni snokya namar balai kipor balai no ngi babun ba la sikim snothu ya kajing timu jeni ma ta kada ha bangi tiket ngi ba kumtu kalong PE tengi kwa ba menta pa tengi kandidat ngi tiket menta kim desi syaki beran kata ban sim ban trelang ban snothu ya kajing timu jeng seng senang bendetiu ke emang salang khantam kari bakajak mari tak kandidat hagani ka fast list ngi la pelaj prang kandidat aga tigani ka scan list te kiba apply kiladon ko maspongut tang balong ngimpat na kiwi pat konstitusi tambah hadu mentapat ngimpat sim karai nomor kadon ke election committee te ka prosedur kan habannya lembak election committee kumno bakan pendep kalong karam te hadin kata anda kala pois ke sing sim karai ka bakado hoj wala kidon ki katu kat ni ki riorang ba ki lawan Syahmat saw sanur ki pan tiket naga seng gajungi saja tihels ndai kat kum gajing pet jong ka seng ngisngo ba apo jai tihels le sing ka seng gajungi keempat su thiet bha le sing ki pat ba ring pat ayo kita gi beri besung thu bha kali ka seng ban ngi iru le sing kita gi beri bon pan tiket nangi ngimpat de gajing pet gajungi bangin ai tiket tengi sngo ba nakamta ka jai tihels da ka boborom sngo iki produk prosnam si tihel seba kinam so kini kapor ba mentangi namla ban ai tiket gunu inu ru kini ka kenti